Imbador sumanin papagayam, itaro gundaway kaya tinday mandingged, tituloy ti may samanin na pakasalitan, na ingkam na pili ay tampok ti laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya kastakarod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, kaya panagdingdingeg. Naladaw kayo man na sumrag iti opisina yaw, senyorito. Itaypay anapan ni madam. Saan ka sumrag iti opisina, Tonyang? Mapanak iti balay da Monique. Anya? Kaya't kung agsarita kami. Tapno maornos matlangan ti amin kada kami. At damat kit di basol kung agpaiso. Inkarik, mapanak ngam sa anak matlangan anapan iti kasangay na. Ta iti kasangay ni Eloisa, tinapanan yaw. Wan, Ay, kumusta gayam ni Eloisa, senyorito? nasayat mat. Kaya't man ngagsina kami. Anya? Angam saan ang mabalinton niya. Awan makapagsina kada kami. Amuyo anaturay ni madam, senyorito. Awan sapay kinayat na wino imbaga na adi natungpal. No kadagiti sa bali abana, ket nagtungtong palaklatan. Ngam napakasik ng tipusok, iroper ko. Nasaya at ano kasta, senyorito? Asyanak kin Eloisa. Amok ngamin ngay ayatun na ka. Ilaban mi ti ayan ayat mi Tonyang. Kas iti na kunak, uray laksidan nak nga anak ni mami. Awan anyaman na kanya. Kanya ka diti masapol yung kanyak, sir. Kaya't dakla nga kumustaan, Tatay Pe. Ay, daytoy, marigrigat lataa, sir. Binaon na kami ni Madam. Noon niya ka noon ti panggadang yo, jen-jaya da. Ay, saan ko pa'y anak kasarita ti anak ko? May panggap iti dayta. Kasta ka di. Nas ka na makapanggadang kayo, Tata. Sanaya makalawas ka no lang din tadda pawayway ka na kayo. Wan. Masapol ka dan panggadang yo. Kaya na bawandayay. Ta nasaw kanyak ni Madam. Sumayatan di bagyo kan makadalbay ti anak mo. Bukod arik na ti anak ko ti masiknan iti dayto, sir. Ket no mabalain, saan ko akat abyangan? Ngem pagimbagan nyo di amin, Tata. San kayo abot-bot-ngan? Ngem naturay ni Madam Candida. Marami dan yaman na kayat na hagabot kwarta na. Ah? Kayat yung arod. Nga dadaka sa mapasamak sagbayam ang gandang kayo. Na. Anya ti kayat mo asawan? Kasi din ako nak. San kayo abot-bot-ngan ngem naturay ni Madam Candida. Awan pa'y kinayat day jay adi natungpal. Awan maglangan ni tata ang sukon kanyak. Dumdugan ka di naman. Kadasan ka magparnoy kariwa. Tama-tama ka. Anya di? Ibawan naman. Darasim. Pangasiyo, sanda ka dangaran. Awan. Sanda ka dangran. Nagtungpal ka. Ay, remarkan umot ti anak ko. Awan mo't dito'y pangurayan na kanyak. Saan ko mo't makuntak? Ay, daawag ka. Hello, anak. Ayan mo. Adaak dito'y pangurayam. Tatang, saan na ka pakadanagan? Adalaang na panag. Anya? Sige, tatang. Sumangpatag tulatan. Itulad na ka, no? Bye. Ay, day, Diyos ko. Apay ang madanagan betan. At dan samad tandakas anapasamak iti anak ko. Ay, Diyos ko. Tarabayong kumati anak ko. Kanyat madamag the work. Andan ka na kami ni Eloisa, Madam. Nasaya. Amoyo terabidan yo. Wan, Madam. Put-put ngan me.
At damot ba na mamangalakan lakay ipe? Anya. Mapan kayo di balayda. Ibagayong adda ka na kayo ni Eloista. Kat umay na yawid. Wan madam. Isang blatyo ako tibuan. Saan niyo pagawida di agpatnag? Wan madam. Sige ta umayak di ta hide out kat urayan kayo abang isubli iti anak na. Ngam siguraduan niyo akadwa yo tilakay. Regado madam. Ada kami ibay. Kayat ko abang edeng nila kay Epe. Awagak mat ni Mayor Salomon, taala kung tibingay na iti maitid kada kwada kwarta. Tap na makapanaw dan. Wan madam. Sige, mutmut nga nyo ni Eloisa. Ibagay yung adada ka sa mapasamak ti amana no sana pumanaw iti dayta a lugar. Nay, ada nagsardeng alugan di tabatog. Intulod da ka din ni Eloisa. Ada dimsag adwa alalakay. Kit, apay anak kaabungot da. Anya ti kaya't asawan da itaw. Lagay ibe. Sumunod ka kada kami asin tatang lokod. O kaya't mo makita si bibiyag ti anak mo. Andiya, apay, sa dino ti ayan ti anak kaw. Sige. Siram di balay mo. Kat sumurot ka kada kami partagam. Dunya kandida. Anya ti kaya't asawan da itaw. Pinaayaban ka, takayat ko ang maamuanan no anyat pangadang mo lakay Epe. Saan ko pa'y anak kasarita ti anak ko? Saan na naskan? Anya? Ayan ti anak ko. Ayan ni Eloisa. Kung nadagiti ng sukon kanya nga adda dito ti anak ko. Adda ni Jabalayo. Anya? Intulod da. Saan nanan ano? Ay, agyaman ak. Kat saan ako nagpalpalikaw? Inton bigat. Itad ko kan katigatan. Para ka na kayo. Kat ora mismo. Pumanaw kayo ni ti anak mo dito'y. Anya? Ikan kayo ti 24 oras. Apaman na makasangpet ka iti balayo. Pagsaka na kayo na pumanaw. Dunya kandida. No saan kayo agtungpal? Pauram ko ti balayo. Anya? Kang runaan na. Sigurado nyo mat. Adiyo ipakaamoy ti uray asido ti papanan nyo nang runa ni Jonas. Ha? Oh, nalawag. Wan dunya kandida. Pagawidan da ka inton rabi. At dabaw na. Amang itulot iti kwarta kada kayo. Isungay tapay lang rabi. Rugya mo ti agbalkon. Saan mo tanaskan nga do ti itugot yo? Ta sobra-sobra ti kwarta gawit yo. Itad mi kada kayo. Agtaod kanya. Kanagtaod kini Mayor Solomon. Apay, anya ti pakada ni mami kin katon niya. Sa dino pa iti papananda. Sa anak-anak damak, senyorito, tamabutengak. Akon karbangak amang damag. Ang anya ti kunana. Rumuar ka no tada na patag-apapanan na. Isun sa dayto hindi bagbagak to niya. Nga, anya, senyorito? Amangan no agaramid da mami, iti addang tapno agin na dayo kami kin Eloisa. Saan mo't nga ta? Iparupa ni mami, adi na kayat ni Eloisa. Kasta ka de? Katam mo, nga aramidan na amin nakabailan na. Tapno agsina kami. Ilaban nyo senyorito. Kwento niya, kasarita ka husto ni Eloisa. Kastamot ton kin ama ipe. Tano agtaray kami. Awan ton maramidan ni mami. Nulaki di ta umanugot da nga agama. Hindi mayat. Daytoy lang ti kasayatan na maaramid ton niya. Ket uray laksidan ako ni mami. Basta saan kami lakit ding agsina kin Eloisa. Naragsaka kon.
O anya, lakay Epe, sakbaya panawan ka. Mangedeng ka. Eh, sige, dunya kandida. No nadagsan man da ito apakabasulak iti anak ko. Awan maaramidag. Saan ko akayat adakdakas ti pagbanagan na. Gapo iti kinaranggas yaw. Saan na kinaranggas da ito? Ino di kat pagsayatan niyo nga gama. Nagasat kayo pa ikit di. Tapapanawan da kayo nga da ito ni anak kulagatan. Akasukat ti adayuyo. Saan matkit di amay may sa ti aldaw. Dunya kandida. Ah, Ti biyag ket kasla pilig nga agpuspusipaws. aniya. Mabalay nga itakit adda kayo iti ngato. Ngam inton bigat. Adda kan iti baba. Karamba! Di nakpagsawan iti kasta. Tano kayat ko, uray itamot lang patayin kan. Amaw ka maaramid yun dayta. Tanabilag kayo. Baknang kayo. Nita, Ngam saan mo amay tarayan ti aramid mo. Taadda ti saksi addi mo putos. Hoston! Ala, dawal! Ipanaw yun da ito alaka iti sangok. Tama ka no sa anak ka makapagtupal ka tanya pa iti maramit ko kan kuwana. Ayan, tatay ba? Itulot mi ka din, di balay na, senyora. Wan, tapnurugyan nan ti agbalkot. Nagkapuan niyo, tatang. Apayasan kayo na danon dito balay. Adalaang napatag anapanak. Tata, nulpit na lang umay. Anak, agrubwat kan. Tatang, Isaganam dagiti itugot mo. Tainton bigat. Pumanaw tan ditaw. anya, Amaw ka sakit da ito'y parakin ka. Ngam saan ko akayat nga dadakas nga aramidan dakin ka. Patpatkan ka unay. amok nga aramid amin dito nito niya kandida, tatang. Saan amay may sa tiyan daw. Anak, Patpatkan kayo, matatang. Saan ko akayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Nakasaganak ang mga sakripisyo at ipakasaknan ti pusok. agyaman ak, tamaawatam ti amin. Wan, tatang. Kat anamidak ti amin. Tapnong umato ak. Kat soblyak ida. Anak, Wan, tatang. Ikariktay ta. sige anak, agrubat kan. Inton bigat. Adala ang masapa nga nagkasarita. Ay, mapan ko kasarita ti pangibilinak dito'y balayta. Kasarita ni Uncle Mukulas. Iso ti mga iwan bayat ti kaawanta. Palak ka na dawal ti kwarta, may Ramon. Tay sudabat lang ti mangipan, iti ayan nila ka Epe. Awan bagdanagam dunya kandida. Masapa nga may alaan da dawal. Tamasapa mo't nga ipanda. Tapno makapanawin da kaya agama. Wan, Nga malaki da ti picture, iti panangawat da ti kwarta. Tapno da ebidensya, nga iso to ti pakita ka ni Jonas. mawata ko hindi kayat mo mapasamak. Kita at man lang na anyak makuna ni Jonas. Kadamog mo damaragsakan ni Monique. Numamwat na nga awaran dito'y dailoy sa. Lakit dia. Angam, kasanon ti anak mo doon ya kandida. Siya ko, ti makamukan ko ana. Katadan na bukala planok. Oh, anya day ta. Eh, kapay di pagbakasyon na kaya Amerika. Kat, ibaon mo tumata ni Jenny Monique na jaya ti pagkasaranda. Anya. Wan, amigo. Kampay idi ang bakasyon kayo mat. Katidjay ton ngay pamuspusan ta ti amin. Tapno ang kasardan. Bye, Donya Candida.
Amo ka maragsakan ni mo ni numamuan na daytoy. Napintas dagiti plano ni Dunya Candida kadayo na. Damat gayam na saya at kapanunutan na. Papa! Kunak no pasig rinukin latan tilinaon yun. Iya. At dakay pa mitlagayam dito salas. Kasla daki na sa rita iti cellphone nyo? Talaga nga da. Kaya mo ka maragsakan kay di daytoy. Anya day ta, Papa? Inton bigat. Pumanawan day Luisa diti lugar tayo. Really? Waniya. Saan danto nga kita kay ni Jonas? Sanan. Takayat naman winusan. Masapul nga umadayon na. Oh! Katukat day tatidakkel agatan. Aha! No kasta, inawat dati ko na yung aitedyo kadakwada agatan. Akasukat di papanaw da kan sandan tumatan nga agpakita pa kay Jonas. Kas na nga ron. Oh, poor Eloisa. Kas dyan tirumbang iti kasken kwa ng ambisyosa. Waniya. Kadawan pagtungpalan ako nakmanan no di da kain tumat lang ken Jonas nagkatuluyan. Amok, Papa. Saan na ka basta maayat ni Jonas? Mabalin nga di damo lang. Ngam sa di no kumatiturungan na no di masurusuro na kamadlang ayatan. Nangruna. No ipareknam keng kwa na tinalaw sa panagayan mo. Bayat yal daw ngayon kay panagdin na. Wan, Papa. Aramid to ti amin tapno ayatan na ni Jonas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, madamdamalaag. Ada kami iti syudad a papananmay. Naiturogan ti anak ko. Ay, maasya naklaunay kinkwana. Mawatak direk nana. Gamawan mabalin ka. Impang pangrunak ti biyagmay. Ti kinatalgad may. Tamaw. Patsak launay. Ano anya ti imbaga ni Dunya Candida. Kat kabailan na nga aramidan. No maipapankin ayat. Addan to pa'y mo't siguro sa baling nga agayat adumtang kinkwana. Ay, anya nga tati agur-uray kada kami agas at kin ni Eloisa. Agtaros kami pailang iti balay iti kapidwak. Ang mangsapol kami matlaang iti pagabangan may. Apag isaw apa nagsasarag. Mangrogen ti enrollment. Ket masapol nga agadal ti anak ko. Saan akong nagbayag mo ni? Okay. Amok nga da papanam, Jonas. San ka ngay kawid? And thank you for everything. Awan parikot. Katkastan dati panagyaman ko. Ha? Muni? Oh! Apay ana pamulagat kay ti panangagag ko di ta pingping mo. Kaya't may ti lips? Anya? Maragsa ka naklaang tanag kinaawatan tan Jonas. Ulitak. Once again, thank you iti ay mo. Kanti pan nakaurnos ti langan-langan ta. Kat, Ni? Manan? a friendly kiss, Jonas. Okay. Mapanakon mo ni. Oh, Jonas.
My friend, nasamsamit ka diti kiss ni Eloisa ngam Jack? Ha? Okay, never mind. Go ahead. Mapankan. Saan ka nga igawid? Sige, Monique. Baliwan tanto man ang tagin na istorya. Kan agsango. Sure, anytime, my friend. Okay, goodbye. Oh. Naragsakat. Pacheck anamati laonay ni Jonas iti acting ko. Iso na lang, tanabitin ti inom ko. Iso nga ituloy ko ti agrambak. Oray no solo flight ako. Ay, awan kan, Eloisa. Anyan to nga tatim ako na ni Jonas. Inton maamuan na nga awanan da Eloisa, kanti ama na dito eh. Imbaga kanyak ni Doña Candida, nga inla ko na ti ayat ni Eloisa. Kat amang ano da itama ti bagana ni Jonas. Oh, pimpiman nga Eloisa. Anya ko matipipiyang ko. Tinapatag, awanan tilapad ko ni Jonas. Katos tulawanay ni Papa. Maibaw ingto matlaan kanya ti imatang ni Jonas. Sigon iti imbaga ti kadwa ni Eloisa iti pagpapaayan na. Nagpakada ka nung agpakasyon pailaan. Apay nga ta. Adda nga ta sakit na. Mapanag iti palay ta. Amangan no adda sakit na. Ano? Ti pagsidda awak. Apay ajak pulos maawagan. Saan nga agriring ti cellphone na? Ay, maditag parparik na kanyak. Partakak pa'y ti agpataray. Adata yung di terminal dito yung syudad datang. Wen anak, ke nagtaksitan. Mapantan ijay kada angkel mo restitutaw. Sa dino ti ayanda datang. Ijay Lourdes proper, barangay ti Ayanda. Isaw ti inted kanyak ti anak na. Sige nga ro tatang, agpara tayo iti taksi. Kayat kung tagin na. Laban ka kiti biyahe tayo. Sige anak, amaw ka padpadaanan na tan ni Uncle Mau. Da intex na Emma nga anak na nga umayta ita. Pudno nga tati na amok iti kabagyan ta Eloisa. Pimanaw kano da Eloisa kan ama ipe. Ado kano ti awit da. Kan intalak kano pa yan ni ama ipe iti tricycle na iti kaanakan na. Anya ti keta sa wanda ito eh. Agnaad da kanon iti sa bali a syudad. Iso da ito yan ti ibagbagak. Kan pagdandanangak. Adda nga tapakainaigan ni mami iti da ito eh. Hello, senyorita. Hello, Tonya. Adda ka din ni mami, tita? Awan mat, senyorita. Nagsaruno kayo mat-aring moritay. Dagkala pa rin ko, Tonya. Kat atapat nga da pa kainaigan iti da ito ni mami. Anya dayta, senyorita?
Timanawan da Eloisa ditoy. Anya? Dahil tayo na ambag iti lugar da. Nagkasaritak ti kabagyan da. Sa dino tinapananda. Saan da ka nung baga? Wala, kasano daytan? Adalakit di inaramit na mami. Iso nga pimanaw da ito niyang. Mabalin senyorito. Ngamen, saan akayat ni Madam ni Eloisa nga isot maasawa yaw? Kasta ti hatap ko ito niyang. Adalakit di inaramit na mami. Sige ito niyang. Kasta pa'y. Addaak dito yung opisina. Kunak no madaanon ko ni mami dito eh. Ang awan mat. Kasta ka day? Imay ka no lang nga pagbiit. Sa pimanaw mo't ladagos. Sige ito niyang. Kasta pa'y. Bye. Bye, senyorito. Ay, niyamat. Iso nga ta, ajak makontak ni Eloisa? Ay, awan dagaya man dito eh. Ang, sa dino tinapananda. Ay, kasano pa iti ayan-ayat dakin ni senyorito Jonas? Sige, ito ma. Tarayin na. Nang tat ni madam, di pang inom kan pulutan. Nagbalik kita ngabi, ni sa bali aplaro da. Kat naragsan ni madam. Amboy ubutan, di ugali na. Nahuyong, numakapungtot. Ngam na saya at mat, numapagustuhan. Win nagbalik iti plano na kakadwa. Takay! Awan ng barikot mo ni Kiha. Pimanawan da Eloisa. Pimanaw da nga tangak pa isong papa? Ang mga nagsubli ng tumatlaan. At kabalag ni Doña Caridad kan lakayepe. Kan binutbuting bay da dawal ni Eloisa. Kasta ka di papa? Ano di na sinaan ka na daywan ni Jonas. Dakas ti mapasama ka na kuwat ang agama. Di man ni Eloisa. Awanan to ba ang munigiha? Ang tinagtumot lang king ka ni Jonas. Hopefully, papa. Sapay na kumatakas tantong agpaiso ti mapasamat. Nasakit unay tinagam ko. Apay nga aramidan ni mami ti kastoy. Iso akayat ko akalin nawag inton sumangpat. Taylogan ni mami ti dimtang. Aglin nawag kami ita. Agin inom ka manen, Jonas. Imbes anapan ka di opisina. Agyaman nagtadda kayon mami. Kaya't kayo lang akalin nawag. Kalinawag nga? Pudno ka di nga anak dak mami. Anya kita ti saludsod day tahat, Jonas. Sungbatan dak kuma. Bastos ka ngayon, anak. Tinungpadak. Makita yo? Naglaka ti panang tungpayo kanyak. Saan ko ang magustuhan ti panagsalsaludsod mo kanyak iti kastya? Anyat pakit kita am kanyak? Sarampiting? Apay nga rod nga aramidan nyo ti kastoy. Amok ada kayo ti adda iti likodan iti papano da Eloisa. Sakbay a pabalawon nak. Aday pakitakan ka. No kasta, adda pa ka inaigan nyo iti papano da Eloisa kan ama ipe. Amomon ti papanaw da. Amuyo ti ipapanaw da. Kaya't naasawan, da kayo ti adda iti likodan ti amin. Saan ko nga ilibak? Ngam saan ko abasol tarupat kwarta dagiti nga agama. Anya ti kayat yu asawan? Kas iti kinunak. Aday pakitakan ka. Ita, anyat makunam, Jonas. Ni ama ipe, inawat na ti dakkel a kantidan. Akasukat ti adayuda ken Eloisa. Nalawag tinakita, mapanangawat na itibag ang naglaon iti kwarta. Saan nga ta binutbutang nyo lang ida? Anya abinutbutang ti sasawam.
Kunak tupay kinabak ng mula ang tinalmanan day di babae. Kat kampay ide, kundi sarek akatulong, tapno armam. Nagbaligi ti plano na. Plano na nga kama. Saan? Saan ang maaramid ni Eloisa ti kasta, mami? Sawang pay lang ti kasta. Naglawag lang arudan ti pagmanat-manat, Jonas. Parparaw paulaang ti panagayat na di babae kan ka. Dahil di amunan, asaan ko akayat nga isot maasawam, nagpanunot. Kat idinjaya akitidakal akantidad, akatukha ti papanaw na, kan panangkupad nan iti relasyon nyo. Inawat da adagos, isuda nga agama. Narigat ko apat dyan, mami. Adakan ka. Ngam, no talaga anapudnukan ka na itjay a babae. Inlaban na kuma ati relasyon nyo. Ngam, anyat inaramid da. Naglaka. Anasisirap da iti pirak. Lading itik, mami. Ngam aging ka iti saan ko ang makasarita ni Eloisa. Saan ko apat dyan nga inlako ni Eloisa ti ayat na. Anya nga rod ti kayat masawa di ti dayta. Siyak ti agulolbon. Sa pulak ida, mami. Kat no maamak ang binutbutang niyo ida. Wano pinilit yung laang. Saan ko nga amo ti sawag? Sige, aramidam dayta. Ngam panagkunak, awan ti sirbi dayta nga aramidam. Ape akasta ti kunayo, mami. Di ka kumagpakamaag, Jonas. Naglagi pa. Kabilang ka kadagiti ada iti altas sosyudad. Kaya't mo ka diti may babain, may sa amararaam ti pamilya anak taunam. Nga, agayat ka lang iti may sa pagpigadaan ti kayarigan na. Mami, Agpanunod ka kumana impag, iho. Saan ka ngagpakamaag launay? Ala, gusto daytan na panaginom mo. Taawan may tulong dayta nga ara. Pudnaw ang alamin dito yung syudad ti Bagyaw. Presko ti angin na. Nang rona dito'y ayanda kasinsin restitutaw. Ay, ti anak ko, adamat iti beranda ti balay da insan. Adayaw ti nakaiturongan ti imatang na. Ay, ambaw kapampanunutan na ti nagbanagan ti relasyon da kin Jonas. Kang runaan launay ti talgad ti biyagmay. Tamaw adin tumit laeng mamingga da donya kandida. Aging gay ti saanda mapagsinay da. En uray ti mayor. Ay, gusto ka na ti anak nakin Jonas. Kat saan na akayat kaaglitay. Ay, daawatak ti amay. Kat saan ko akayat nga dadakas ang mapasamak iti biyagmay. Nang runa iti anak kaw. Sana balikan niya ta lakaya kaw. Eh, amaw ka na sakit pa'y itakin Eloisa. Maiwagsak ng tumit laang ti amay. Intun agbayag, wano panaglabas ti panawan. Ala, senyorito! Nakaadu ka manin iti na inom nga arak. Bayan naklaang tunyang. Kaya't ko lang alam masan ti sakit tinakam ko. Iti ipapanaw da Eloisa. Di man lang nagpakada kanyak. Unak na nagsarita kayo. Wan. Imbaga na nga agsina kami. Ta saan kaming agkabagay. Saan amay kari kanyak. Ta nakurapay dalaan. Ngam saan kumaaday tati pagibasaran tayo, senyorito? Di kumarik na, dagiti masat na, ti masuro. Kuma, saan mat nga rod? Kasano nga rodan ita, senyorito? Pangbiro kam kun Eloisa. Day tati, parekot ko. Tadi nakman pulos intex.
Wano, di man lang nagpakada, Tonyang. Anya jay ko ng senyorito? Inikan ni Madam Ida itidakkel agatat? Wan, inla ko kano ni Eloisa ti ayat na. Kaya ta sa wan, insukat na ti dakkel agatad iti ayan ayat mi. Naaramid ni Eloisa ti kasta? Sigon kan mami, nagpaaram laang kano ni Eloisa kanyat. Iso nga may nagkatulong. Tano armak, aklo na nakano adagos, makajakpat. Oh, kasta nga ta? Kasta ti pamati ni mami, Tunyang. Kaya't na ti guminawa, babaan iti pan nakiasawa na kanyat. Kasla jackpot siya na kasta ni Eloisa, senyorito. Ora siya, nariknak, ay ayatunak ni Eloisa. Kasta mo ti amok, senyorito. Tilaang babalawag kan Eloisa. Di man lang nag-text nga muna. Uno, imawag nga muna kanyak, Tunyang. Tita akos nakot. Saan mo nga mo na anya ti cellphone number na? Wan nga raw, kaslagit din, pudno ti imbaga ni mami. Akwarta laang tigapuna nga inaklonak ni Eloisa. Anya? Kasta ti patyam, senyorito? Doon saan akasta? Apay adi man na nagpakaamo kanyak. Kalpasan na, nagsukat pa yun ti cellphone number na. Anya ti kayat asawan dayta, Tonyang. Ni manan Munik daytoy. Anyaman nga tanto ibagan. Hello, Munik? Hello, my friend. Mabalintag kid daw, iti pabor? Oh, anya dayta? Adang min banding may kadaliti ka batch ko. Kat, by pair ka no. Anya? Namawan ka tuwak. Mabalin asikat ti partner ko, ha, Jonas? Kano? Inton bigat. 8 p.m. Sige. Kababain mo't no saan ka pagustuhan. Agyaman na ka? Ay, nanda ka lang ata dito asilid ko. Amangan no makis ka manen. Anya? Sige. Kasi tinakunak. Kababain mo't. Kan barang mailiwliwag ko ti dudukot kan parikot ko. Parikot? Ada parikot mo? Wan, nadagsan da ito eh. Ay, kasta? Sige. Okay. Dagasan ka dita balayo. Thank you, ah. Sige nga, Rodan. Bye. Bye. Ay. Masapol nga iliwliwag ko tinapasama kada kami kin Eloisa. Agkita kami pa ingata. Ay. Pulos ajak namnamaan akas to iti pagtungpalan ti apagbit a relasyon mi. No talaga nga ayatan nak kuma. Apaya di na inlaban ti ayan ayat mi. Dua kami kumaan ng ilaban kin ni mami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga at subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya kan Tonyang. Awan sa bali apang ka sakit tinakam ko. Gapoy tinagbanagan ti relasyon mi kin Eloisa. Awan anyaman na, senyorito. Ala, senyorito. Malabsam manin ti aginom. Agungot ni madam. Bayam ni mami. Saan unay amasaknan kanyak dayjay? Tatila ang negosyo. Wano kinabaknang na tinapatag. Saan mat nga ta, senyorito? Anya saan? Saan na akayat nga adda sa bali ang mairanod iti kinabaknang na? Nang runa, no may sala nga pobre, wano na kurapay.
Akas ken Eloisa, kasta ka di, senyorito? Wan, Damagak man kan ka, senyorito. Yay pudno kumat ibagam, ha? oh, anya dayta. Patsam ka di, nga insukat ni Eloisa iti dakkel agatat, di pa nagayat na kan ka? Ada ladawan nga impakita kanyak ni mami. Ladawan ni ama ipe. Idi awatan na ti kwarta. Alawan, senyorito. Pudno anababa ti adal ko. Masaludsod ko lang daytoy. Nagaduadam-damagam ton niyan. Panagkunam ka di, kat nagayatan ni Eloisa dayjay. Kayat ko asawat. Bulos tinakam na iti panangawat da. Uno, nabutbutang dalaan. Anya? Apay adi mo padasan ti agdamag kadadawal. Isuda ti kadwa ni madam. Panagkunam ka dito niyang kat agibaga ni dawal kanyak. Amok apas pasurot mo't dayjay kan ni mami. Anya ti kinuna mo ni Giha. At dadarayan niyo apas ken, nintun bigat ken Jonas. Wan papa. Ada get together ti batch me. Kunada by pair. Ni. Sino kumati ka pariham kat awan mo't boyfriend mo? Awan boyfriend ko. Ngam ada best friend ko, papa. Anya, kaya't mo asawan, kuyugin na ka ni Jonas. Isumot lang dyan mo ka na singad unay agayam mo. Exactly, papa. Iso ti pair ko. Ngam, kat imanugot amang kuyugin ka. Wan. Siyempre, papa. Kat na ito hindi kong taway. Oh, believe akong gaya. Awan imposible no babae ti agtingnay wano mga ipamuspusan, papa. Ngam, isaludsod. Masursuro na kantumit lang at ang ayatan ni Jonas. Apay kiti nasaan? Iti dahito yung kinapusaksak to yung anak yun. Saan nga magargari ni Jonas? Mulik. Arami dati amin nakabailak ko nakmanen, papa. Tapno kadagiti dakulap kumatlaeng agtinag ni Jonas. Rabiin, ngam imawag ka pala ang mayor. Ada ka di napatag nga ibagam? Bueno, ada ka di may paaikokan ka? May panggap kadagit yan nagtadunyakan tita. Apay mayor. Ada ka di manan saan na nagkinaawatan dagiti dua? Idi imay ni Jonas di tabalayo? Awang amiga, mayat kiti ti banting dagiti dua. Kat, anya nga ron, ti may papan ka dagiti dua nga ibagbagam. At tanasaw nga ron kaniyak ni Monique, kat agsuplin sa matlangan di sigurd, at kinasaya at tilinagan dagiti dua. Nasaya at launay do kasta. Kanday tamo ta talaga ti kayat ta mapasamak saan ka di mayor. Kasta nga ron. Iso asaan ko asayangan, tinay ito da kwarta kadagiti agraramaan nga agama. Oray siya, taragsak ti anak ko ti kasukat na. Gam, saan na day tati kang ronan kanyak, mayor? Kaamok, asaan na naragsak ni Jonas, iti day ta napasamak. Nay, anya ti kayat mo asawan? Siyak lang tinaragsak, iti napasamak. Iso ajak sayangan, tinapukaw ko akwar. Anya? Sikalain ko na mamiga. Exactly, mayor. Saan ko asayagan, dayagatan. Tanalakalang nga sukata. Ngam, ti panagnumar, dayjaya pobre nga Eloisa, iti tawid ni Jonas, tidyak kayat. Okay, mawata kundi kayat mo asawan. Wan man kitiyan. At sabi lang ko ba? Tapos na sumaya at manantilin na nga, dagiti anak ta. Kasta ti magkikita kapag turungan ti amin. Sige, doon niya kanina. Paliwan tanto ti agsarita. Bye! Sige, bye. Amo, saan na naragsak ni Jonas si tinapasabak? Alam sana day ta, tinapatag kanyak. No tikat ti panagnumarday dya nga Eloisa ti jak kayat.
Kat maragsa ka naglaunay. Tanasap-sapa ang nalapdak. Maasyanak iti anak kau. Nalitay. Hangam. Hagyaman ag. Tatinungpal na ti imbagak nga agadal. Uray. Kat saan na aparikaw ti pagadal na. Kastamad nga imanugot ti kasinsin kau. Adito'y kamay nga agabang. Nalakalabang may. Anusan min dito'y. Kat adamit insingasing na atrabahaw no kayat kau. Awan kadwada dito'y balay. Kat siya kanulatan ti agdalos-dalos iti arubayan da. Kat no adda dagiti masapaw la matarimaan dito'y. Tangdanan da kanaw. Saan mo't kitday anapatag titangdan kau? Taminus presyo mo ti abang mi ditaw. Numangtad ay kat awatek supay apang gastos may kinailoy sa. Dumungag kayo, taday baga kada kayo. Nangrunakan kadawal, tas sikat ti Pangulo, dagiti tao. Ewan, madam. Kaya't ko nga itapailaan katrugyan yon, timang pabanglo itinagan ko. Anya ti aramidin mi, madam. Mangted kayo ititulong kadagiti lumugar, kadagiti umili. Mangted tayo iti pagimbaganda. Wala, madam, wala. Nga mo muna, dabagan nyo, no anya talaga dagiti parikot. Dagiti kang runa, nakasapulan, dagiti tao. Talagang sakit ya, desidido kayon ng kandidato para Vice Mayor, madam. Amo montipladok sana ya, dawan. Wan, madam, wan. Nibagayon. Kaya't ko, asyak to ti kabilkan, iti dahito nga ili, as San Maria. Wan, madam, may ranod kami. Kat sigurado. Siyak ti ba nga baka Vice Mayor. Nang runa, nagtandem kami kini Mayor Solomon. Awan pagdanagam, kumpadre. Salangan na ni Congressman ti pabor, iti tandem da. Oray ni Gobernador. Wen, kumpadre Gonzalo. Isungawan pagdanagam. Pagyaman na klauna iti suportam, kumpadre. Ni Donya Candida kunam. Sana parikot na yan udinak suportaran. Total. Ada ka madakuna mamang suporta kaniyak. Wan, kumpadre. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Umay kalata iya opisina. Sige, kumpadre. Bye. Talaga desidido ni kumpadre Gonzalo ngagkandidato a Vice Mayor. Ket iso ti running mate ko. Dagal mo tinamnama ka mga abag. Tano bilang iso ti mga abag. Apag isunto nga glass termak. Ket iso mo ti endorso para mayor. Ket siyag mo ti Vice Mayor. Nalpasan, nagsasaritaan tayo. Nalawag mo't lakada kayo? Wen, madam. Nalawlawag ba ingim di kabo sa bulan? Nawal, saka na ka makilinlindo ko. Mug madam. Raba ko lang ta nakaserseryoso tayo lamunay. Seryoso. Dagiti plano, kuno panggap ko nga rambidan. Wan gayam, Dawal. Madam. Kumusta ti panang CCMU kani Gonzalo? Awan kaya, madam. Kadayon kano iti opisina ni Mayor Solomon Dayja Cabosoria. Anya, tapay. Anya launay tararamidan na ijay. Madam. Agridam kayo. Amangan no intinag na kayo ni Mayor Solomon. Sana mabalinday ta.
Sa nagluko-luko na yay. Tasaan kon asuportara diti umay nga eleksyon. No bilang ta ka sa madam. Agpada kayo amawanan. Anya ti kayat masawan dawan. Pagamo bimat nga. Agin inusan kayo. Anya. Kahit ko asawan, ma'am. Araramatin nyo ni Mayor. Gapo itim papay na proteksyon ka na kiti. Illegal na negosyo. Sumat nga aramatin na ti kwartayo. Tunggal eleksyon. Saan ka di, ha? Anya day ko nang senyorito. Agdadarayan yung aparambakan mo ni. Wanton yan. Ay, kasla nalipatam adagos ni Eloy sa agayim ko. Saan kun to amalipatan? Gaputa iso ti umuna nga ayat ko, Tonyang. No kuyogak man ni Monique. Awan sa bali akay papanan na. Saan ko lang akayat ngagsakit tinakam na. No saan ko ang mapagustuhan tikid daw na. Iso senyorito. Ken kayat ko nga ililiwag ti marikriknak. Gapu iti inaramid ni Eloisa. Senyorito? Babalawag mo't no maminsan. Di naman laing konsulta kanyak. No ada kasya plano ni Mami. Nagkapanunot kami kuma iti pamuspusan. Tapno sana pumanaw. Dayta tibidot na. Mabalin ang nalapdan kuma. No nakaiwayat kami iti pamuspusan. Kuma? Saan nga minawapunas iti panunot ko dayto ito niyan? Inaramid amin ni Mami ti pamuspusan. Tapno agin nadayo kami ken Eloisa. Napilitan dalaang siguro. Kapisadong matan ni madam. Wan, naturay ni Mami. Ngam din ako na nagbaligin. Taaramidak amin akabalak. Amang birok ken ni Eloisa. Anya nga mindag ito'y anapasamak kada Eloy sa kin Jonas Kaano laang anagayan ayat ta? Awan sapay makabulat. Ta idila ang kasangay ni Eloisa. Ako na ni Jonas panangaklon ni Eloisa iti ayat na. Ay, aniyan. Kita am lang ang paiso ti maaramitan ti kwarta. Sa dino itanta ayan da Eloisa. Di naklang at malagip nga awagan. Wino i-text la ko nga. Ano niya di madamag, Ilyong? At tamanan ni Don Gonzalo. Iti opisina ni Mayor Solomon Tawel. Manan? Tanya la unay dar aramidin na nida. Saan ko lang nga mo? Ta-close door daman. Anya? Dapat aglagat di unay di saritaan ta. Puno na da. Tano, sa bali mati sumrad di opisina na. Kat nakalukat matrikaw. Something nga da, Ilyong. Lakit di Sige. Urayin nyo apumanaw. Kat sunutin nyo. Numaykan kayo iti kundaway. Bunubunan nyo iti bala tilugan na. Sige. Kasta ti aramidan mi. Mas taaw kami ita. Tamay. Pagtupak ti Guardiana. Anya? At tabak up iti sango kan likod. Kadiyak ko asawan. Sa bali tilugan dagiti bodyguard na iti sango kan likod. Nakigdot siguro. Gapo iti pan nakatambang ti convoy na iti. Mabalin. Sige. Tayawag ko kay madam. Nas ka na maamuan ni madam kandida na ito'y. Kasta pa'y nga rod, Tawel. Bye. Talaga napabot nga daya lakay. Anya nga tangagpaiso tinaldaw nga ipapanay di opisina ni Mayor Solomon. Anya nga tatirason.
Dahil datisan ko ang masumbatan, madam. Noan niya tigagagarang dahil yadon iti opisina ni Mayor Solomon. Sinalbag. Kasi tinakon-akon. Agritam kayo. Tamagan, nintinag na kayo ni Mayor Solomon. Sana ka mabutag, Dawal. Hangam ka sa noon tinegosyo yo. Nakamuditan. Ngam sana siyak tilukwadra. Tado tiyang mo, kanarugit nga rabid na. Nga mas ano, kaya muna may papanong na kayo, madam. Anya. Kahit no nagigay ti may butaktak. Ultimo adios, goodbye Philippines kayo. Anya ka dito sasawag, Dawal. Puno mati ko na, madam. Amo ni Mayor Solomon, tibuyok yo, iso adirong ba nga kalabanan. Nakakausod na itan, Dawal. Saan ko na kaya tisabali pa ingay bagam? Araminan yung kit diti bilin ko. Iwalin na ya Don Gonzalo iti kabitan na panawan. Bye. Bye. Susilyong, kaslamagit kita kon. Anya, Dawal. Tilaga ni Madam Candida. Anya. Kaslamagit kita, ti kasla umasok nga agong na. Gapot pong dod na. Kunay magtako namon nga umasok, Dawal. Lagamat. Ang mamantay na laos ti ungat na toro akayat na ti sumangdo. Alabas mati pa nang iladawam kan Madam Candida. Pudno ti bagbagakilyong. Kasjay na no makabungtod. Nay, isumananday ti umawawag. Hello, madam. Kada ka dinalipatan nyo nga ibaga kanyak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Urahin tayo ka no, tamapan tayo ti opisina ni Mayor Solomon. Kasta ka di, Dawal. Anya lagit ni Madam Candida. Kasaron no agranada ijay kan Don Gonzalo. Di ba yan? Tagboksing ka. Agragat na ko na kuma. Anya mataytan nga agranget. Mabait lagi niyong. Ngayon naman malagip ko. Anya dayta. Wen. Apay kit din na saan. Mabalin. Anya man dayta na panunod mo. Ibingay mo mat. Tagkatawa tayo. Balo ni Don Gonzalo. Balo mat ni Madam. Anya nga tanwag asawa dalagan tapno sandan nga kapapa. Anya. Wan. Sana da kasilyong. Isingasing kondoman ken ni Madam Candida. Tapno magsayan ti kinauyong na. Nuat da mga arakop keng kawana. Anya. May balin. Anya to si Sumam Dawal? Kas kalagbagtit. Adalag, makapaisam kanyak, madam. Adaman tabagay, madam. Anya dayta? Saan kayo kumangagong ngatuan? Anya dayta kunak? Saan nga taan na say-saya at mag-asawa kayo kantong Gonzalo, madam? Anya ti kinunok? Anya dayta may bagbagam Dawal? Awan dagas na, madam. Agpada kayo matabalo. Agpampanunod ka kadiya? Kasano makiasawak timur talaga pusol ko? Ngam, best friend kayo di. Saan ka di, madam? Nagkasosyo kayo pa itinig. Juan! Ngam ka po itinaramin na pa nang ipatukaw iti general manager tinagsugpunan mo yung negosyo. Adi naman lang pakpaka mo kanyak. Ngam, nalagan lang nita, nagbasulan na, madam. Maurnos yung kumapay nita, no iba pa yung tipradyo. Isursuro na ka di Dawal. Saan, madam? Suhestyon lang mo na jay. Saan? Awan panggap pa ka makiasawa iti tao abalas subas. Apay ngirsi ka. Ni nga talag Don Gonzalo ti Balasubas, madam. Anya? Saan tayo kuman nga gindadalos? Uy, no agin sa Santa. Nolosi par tayo matlang, madam. Sumardeng ka Dawal. Sorry, madam. Ibagbagak lang tayo paiso. Tamo,
Nuan niya tilinaon, timito kayo, madam. Adtuyon ti danom adaw-dawatin niyo, madam. Hig mo. At tan sa kapumpungtot yung madam. Ni kadidawan, Wan, saan ko kami na magustuhan timbaga na? kasta ka di. Ay, anya ka di tayo, madam. Ah! Ay, susa po. Agkimat man ay este. Kunak no, ay, nagurudan. Nawan na kunton niya. Ang mga no saan ko mapuutan kat agdisto di tangangam tinakulap ko. Ni Mami, Tonyang. Kasla nang ngagko itay titimok na. Wan, senyorito. Si Mang Pedan, kat makalukluk saw. Oh, anya man ang tikaloksaw na. Ni kano dawol, senyorito. Saan ko man nga amo na anya? Ay, ni Mami talaga. Kagura na ti lubong. Amin sa atao iti aglawlaw na kat kagurgura na. Wan nga ro. Naimba pa. Tanaksayanan iti maysa. Anya? Awanan ni Eloisa. Nalagip mo man ni Eloisa. Kanayon mat amalaglagip ko. Iso ti saanan na makalagip. Uray mang kumusta kumalao. Saan na kaya't amaamuan ta ti contact number na Tonyang. Kas na ko na ni Mami. Tigatad nga intod da kadakwada. Kat kasukat ti adayuda. Kan saan da pa nagpakita ito yung kaano man. Ay, Saan ko lang amo. Numanuti intod na. Basta dakalagatad ko na ni Mami. bali, inlakon ni Eloisa ti panagayat-taken ka. Kasla-kastan. Nung magdua-dua akto niyang. Naturay ni Mami. Kat ang mga no binot-butang nalaang. Mabaling nga taa. Adaawag ni Munik to niyang. Ang mga no matagtakanan ang mga ururay kanyak. O sige, mapanakon. Rimar pa imot ni Jonas katrabe Tonyang. Kuyugan na kano ti anak ni Mayor Solomon. Ni Monik. Apay ka no? Ada siguro parambak kapapananda ah. Kasta ka di. Nasiglat mo ni Jonas niya. At ako makasjay akalain kong agaram. Anya? Ken, sa bali lang nubak ng anya, Tonyang. Sana masapol abak ng ti tao no nasaya ti ugalim. Nasaya ti ugalit, Tonyang. Sa anak labak ng ta-driver na klang ni madam. Ha? Ay, saan mo't kasi ka ti ibagbaga? Una ya. No agaram kang kakayad na ka dito, Tonyang. Anya? Ay, sus Maria Kusina. Saan man atila ibagbagam dawal? Ay, uwan gayam. At daman damakaw. Oh, anya ka di. Ay, nakaraingin ti baya. Sige dawal, panawan ka pa ditoy. Anya lagit din ni Tonyang. Kasla makigtigtot nga niya. Anya lagit din na ya. Oray, katulong lang ni Tonyang. Napintas. Kaslag balbalikas ti kiti matana. Ken kalidan pa'y. Muri na ti kudil na. Ken napintas ti sukog ti pamagina. Anyat ararami dami jerwar. Agsarsarita kami lang kandawal. Tada dinamag na kanyak madam. Ada dinabag na o nagpapaarim ka kuana. Saan mo't madam? Nagpaarimot lang tiraramid. Makiasawa ka kat pumanaw ka matan dito. Eh, saan madam? Kasi niinang ko na awan trabaho. At dapay mo't nga rod angkit na. Anya. Saan na ko mapapanawan? Lukas ta nga rod saya atem ti trabaho. Mawata. Uwan madam. Ungayam. Apay nga wantilugan ni Jonas. Itay pa'y apin manang madam. At dangaminan awag ni senyorita mo na Hawon kayang. At dagayang pagnada. Unsa madam?
Isuda ti kabagay tunyang saan kiti aday jay nga ampang nga Eloisa. Madam? So asimbre kakatulong tapanggap na ti agparam ka ni Jonas. Tapno guminawa ti biyagda. Ti biyagda nga agama. Aya, madam? Wan tunyang ngam ha. Naglawag arupat kwarta lagi jay nga agama. Injaya aklay dati dakalagatan inawat dadagos. Kasla di mat nakapapati timbaga ni madam. Upat kwarta ka no, daa maipikin Eloisa. Jesus! Ang mga no, napilitan dalang anangawa, tabinutbuteng da ita. Kasano nga ta amamuak ti puno? Nula ko maag-text, no, umawag ni Eloisa kanya. Di, kidawan na, ajak ibagbagang imawak. Ang, sus, talag nga ta ni Eloisa kanya? Takasanumat ngamin, no kinigtot dakon, yak mat maalwada nanti saan nga agsao. Thank you, Jonas, na yung pagkauna agayam. Saan ko lang amin kayat ang agsakit man ang tinakam mo kanyak. Oh, really? Wan mat, saan ka mamati? Okay, mamati ak. Kumusta kayo gayam kan Eloisa? Naimbag no saan nagselos no kadwanak? Saan ta ko mapagsaritaan ni Eloisa? O niya, kunak man numala daw ka ni ti partiyo. Sige man langan. Ngayam kayat ko. Bayat ti pa nagturong tayo ti venue ti party. Kayat ko nga istorya aman mo ti love story oh. Anya? Anyat orasan ngam awan pa'y dagiti agkasinsain. Hay, mapanda ka no agat ang ijay maul. Kadagiti kasapulan da iti pagadalan. Ay, agyaman ak. Naimbag langan, taadda, ti kasinsin ni Eloisa, kadwa nang agpasya-pasyar. Ito'y kaskasanaw. Mailiw-liwag ti anak ko ti dudukaw. Wano sakit tinakam na. Itinagbanagan ti ayan-ayat dakin Jonas. Da adda jay gundaway anadlaw ko ngagsasaibag ti anak ko. Kaya't naasawan nasakit launay tinakam na iti panagsina dakin Jonas. Nagaawag ka man katrabin, amiga. Wan, kaya't kulaban ka no'y may matlaang dita ni Jonas. Wan, itay ba yan napandakan mo, Nick? Nasaya at no kasta. Kan awan matkit din sa balya papananda no saan adita? Tawan matanda dyan nga Eloisa. Wan nga ron. Awanan pagdanagan ta. Kanda mo kada ito'y tirugrugi pan nakatungpal tiyara paaptang agabalayan kandida. Nagsaya at kuman. Wan, mangnamnamaak iti da ita. Oray siyak. Namadaman malagip ko, Mayor. Ang yun da ita. San ka di nga eleksyon lokal, manan, no may atawan? Mawawan. Umayak tuman dito opisinam, tanda pagsaritaan da. Sige. Ada na patag, ngay bagakan ka, Mayor. O sige, good night, bye. Good night, man. Bye. Niya kata tinapatag ngay bagana kaniyak. Kan apay, analagit na ti umay nga eleksyon. Ay, naragsak ti anak ka wasim mangpalt.
Kinaadot ginatgatang dahi ti kasinsin na. Insagutan na kano iti kawas ti kasinsin na. Iso analaos ti raksak na. Ay, dakal ti gatad nga intada. Masapol nga usaran na iti panagadal na. Masapol ang makaturpaos ti anak kau. Tapno sa andan taon nga iruruman. Oh, nanaktibag ka nga bakas. Sana ka makaturog. Aging kay tisang ko ang mapasangpot ti anak ko. Nang runakit kadwanan ni Jonas. Ang mga nagbartag ti anak ko kad. Oh, no ni Jonas ti agmaniho. Kasanon no nakainom matilo ko. Saan ko akayat? Ang maulit ti pan nakadisgrasya na ini. Awagak man ni Monique. Katibagag kasaan nga ginom iti arak. Adak dito war, papa. Rimuara ka na riwawa ti music. Kita matasan kang agbartag. Don't worry, papa. Adamat ni Jonas sa kadwa, kan agmaneho no bilang. Anya? Numabalinsan ko akayat nga isuti agmaniho. Oh, awan palikot, papa. Tatilugan natin no, Sarmi. Uray pay. Oh, sige, papa. San kay ngagdanag? San kami matinagbayag? Bye. Ay, panyanakit din ni papa. Madanagan launay. Anya ka diti pariko, tay mawag ka pa ay mayor. Donya kan tita. Saan ko akayat maulit? Di pa nakadisgrasya ta Jonas kan mo ni kini. Anya ti kaya't maasawan, mayor. Awagam kumati anak mo. Kati baga masan nga uminom. Tanyay pa nagmaniho na. Sige. Ngala, awagamon. Bye. Bye. Ay, hinidip nan. Awagak ka no ni Jonas. Mga nagbartek nga agpaiso, nasakit tinakam na. Awagak ni Jonas. Sana mabali na maulit ti pan nakadisgrasya na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kanya, binili na ka ni Mami? Juan, saan ka nung agbarbartag? Tadya pa nag-drive ko. Kasama ti magakanyak ni Papa. Awan danag. Kan saan ka uminom? Okay. Saan mataparikot? No saan ka na makamaneho, Jonas? Ha? Anya ti kahit mo asawan? Di mapan na matulog iti hotel? Anya? Asus, nagdadakkel ta mo lagat mon. Rabak ko lang dayjay. Pilya ka talaga. Agpakada kakit din tamapantan. Itulod ka ni Jabalayo. Madamdama. San mo nga ikaskaso dagiti lakay kan bakit? Anya? Sandan nga ubing, Jonas. Numaminsan, narigat mo't nusurutan talatan ti amin nga ibagbagada. Nga awan freedom ta apulos. Talaga sana ka makait na. Aging kay ti sana makasangpot ti anak ko. Naimbag kumalangin na pinasokon ko iti driver ko. Ngama, saan ko akayat? Napabainan ni Jonas. Nawan da pa ikalpasan ti 15 minutos. Pasokon ko ni Monique. Here we are, Monique. Saan mo't nga tan nagdanag ni Mayor? Saanan? O katanya, saan ka na dumagas nga ori kapelang? Next time tulangan. Saan mo't nga may sa ti Aldaw? Wanat
kat di ah. Mabit lang. Daw may kulokatan tiri daw. Saanan? Oh, senyorita Clauna yan o kasta. Kat may saan ka matapasusweldoan kanya ka driver? Okay. Thank you ha. Kat mabalin ka di. Kas pa nang kadum kanya ka friend. Di mo ko na pabainan na kapo iti pa ng bisong ko ken ka. Kan saan ko masabali ti pang ipapanam, okay? Okay. Thank you. Aday ta. Inya sidig kong tiping-ping ko. Oh, okay. No iti lips. What? Nakigtot ka manen. Anya kumati dakas na. Anakit din. Nakararti ka man, Jonas. Kasla ka matan nga. Alaman langan. Tapno makapanaw akon. Okay. Thank you. I'm so happy, Jonas. Good night. Agad kayo ti panagmanehom, best friend. Pilya at talaga ni Monique. Nasamit tikis na. Kansan langan anam na minsan ngay naramid na kanyak tikas jay. Ay. Sa anak ako nang. Tapno jak maawatan. Ajak madlaw dagiti aramidan na. Nalailo ni Monique. Napintas. Ngamsaan ko man nga mo. Tasan akas itinariknakin ni Loisa. Timariknakin ko ana. Ay. Ni Loisa nga ta. Kumusta? Apay adinak man lapulos i-text. Wano awagan. Pudno ka di ngayon sukat na nitidak kalagat at ti panagayat na kanyag. Wano, adda inaramid ni Mami. Tapno dinan ipakam mo ti adayuna. Tonyang, nakaturog ka din ni Mami? Kas-kastrak na iti silid na, senyorita. Kasta ka di. Itay dimtang kan. Simrek adago sa niti kwarto na. Binilin na ni Dawal nga isudan ti mangilukat itigay. Inuroray nakgayam. Wag, tay mawag itay ni Mayor Sulumaw. Indagas ko pa yung amin ni Monique iti balayda. Kasta ka di, senyorita? Tonyang, adaman damagak. Anya day jay, senyorita? Talaga ka di asaan nga mauawag ni Eloisa? Wano, nag-text man lang? Saan nga rudon, senyorito? Nakalipat na namin pinsan. Ay, anya nga tangagpay so tinapasamak. Un nga rod. Kala at matlata na pimanaw da kan ama ipi. Mapanak to ijay lugar da. Ket padasak ti mapanagdamag-damag. Naumuda ti napananda. Nang runa iti nangitalkan da iti balayda. Ken tricycle ni ama ipi. Ay, agyaman na. Tanda kayo niya. Ala ni Papa, madanagan launay. Atapin nyo kadi nga mga nintaray na ko ni Jonas. Ano nga intaray? Madanagan na. Tama nga numaulit ipan nakadisgrasya. Unay kayon. Kaskam lang ubing. Disgrasya day di Papa. San tayo mo't anapakpakadaan? Ala, iso no iso. Ukat, kumusta di pa nagkuyog-yokin Jonas? Ayat mat Papa. Oray kaskasano. Agsubsublin tinasaya talinangan mi. Nasayat nga rod no kasta. Barang matungpal mo't lang ti arapaap mi nga agabalayan kan don niya kandida. Wen Papa. Awanan ti bangan tawanan ni Eloisa. Hawanan da jay. Rupat kwarta mo't gam da jay akad tolong. Piman nga Eloisa.
Nang namnamang agbalin na prinsesa. Napakaahimot la. Malangarudan. Aginanakan ta maturog akmatan. Masapa ama pa ni opisina ak ni Doña Candida. Ha? Apay ka no? Saan ko nga mo? Tanalagip na ti politika. Di madanin a local elections. Kit adda ka no napatay kapag saritaan mi. Kasta ka di? Ang mga nadamat plano ng kandidato. Anya? Sana ka makaturog kapoy tinaibagan ni Munig. Kadang ta plano ni Doña Candida kasjay. Nagkandidato, iti niya posisyon. Kalabanan na kamayor? Saan na mabalin? Nung bilang. Saan na matuloy tinagtulagan mi nga gabalayan? Salbag. Itayak pa anak kaida. Itayak pa asuyab. Nung sa anak mo ta makaturog. Nagduduma ti malaglagip ko. Ti inaramid ni Munik kanyak. Iti naminduan adaras. Ay. Please. Kat ni Eloisa. Pulos adi sumina iti panunot ko. Anya nga tangag paiso tinapasamak. Kasladyak pat yan timbaga ni mami ang napasamak. Tikit di amok. Adda sa bali nga inaramid ta. Iso ang napilitan da apimanaw ken ama ipe. Ay, panagkitak. Saan mo takas dyan ni ama ipe? Saan mo't arupat kwarta iti panagkunak, lalo kan Eloisa. Saan mo't nga taan na kayan ayat kanyak, tapno bumak ng laang. Agsisimparat ti mapampanunot ko. Baturo kakitin. Ay, nakariing ka matgaya man, senyorito. Naaldaman kayo Wanton yang, sa anak namin na nakaturog adago si Dirabi. Parbangon san edi maalak ti turog ko. Ado nga tati pampanunutan nyo Ay, wan nga rod. Mabitlaan ta, itimplaan ka iti kapain. Sige man, Tonyang. Tonyang, nigaya mami. Rimuaran mapan ka no iti opisina ni Mayor. Kasta ka di? Wan, senyorito. Ito iti kapiyo, senyorito. Ramanam no gusto matlaan ti sugar na. Amumot ti templak. Okay. Talaga kabisado ti templak, Tonyang Agyaman na ka? Nabayagak mat akatulong yan, senyorito. Amokon Amom, Tonyang. Orean niya taramidak. Saan ko ang maibo sa panunutan ti may papangkin Eloisa? Nga, anya, senyorito? Pinabayadan na, ti panagayat na kanyak, itidak kalagatad. Anya, ti kayat mo asawan, senyorito? Adalakit di inaramid ni mami. Tapto napilitan da nga nangawat kan pimanaw. Di man lang nagpakada, Tonyang. Talagaan nalabos ni Madam Candida. Inusan na nga ron ti kwartana. Tapno umadayo laang ni Eloisa. Kan makisina kin senyorito Jonas.
Talaga adakkel ti maaramidan ti kwarta. Kasla nga awan imposible no atot kwartam. No labsam ti agsao, magatang mo amin na kayat mo. Amin abanag, aging ga iti karbengam ti may sa atao. Nang runa, no pobre da ito. Pagdarusan tayo, madam. Ijay ka rin hideout. When no opisina ni Mayor Solomon. Munisipyo, mapanak iti opisina ni Mayor Solomon. Tada na patiguna ay pagsaritaan may papanitiplanok a panagkandidato kas Vice Mayor. Talagang ituloy yung madam. Wan, tado ti planok para iti negosyo no siyakton ti sumublat a Mayor. Aramidin nyo ka di pa iti plano yo. Apa nang papatay kan ko ano da kayong TV si Mayor. Wan, Talaga tuso kayo, madam. Ibang klase ya talaga. muna ko dawal. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod. Simrekin ni Madam Candida di opisina ni Mayor Solomon. Agis tambayak latan di terwar. Ada pagtutugawan di isang di opisina di Mayor. Hanya lagi din ni Madam Candida. Kriminal mo talaga. Ilegal lang arudan na kitinegosyo na. San pa'y ngagpangadwa pumatay ka na kiti kalaban na. Wan, saan nga iso ti pumatay? Nga may sumat yakin nakam, inakim bilin. Kaslay sumat langan ti pumatay. Kasi tinarabid mikin ni Mr. Cruz. Kasi mat niya pobre. Awan mat basol nangam natay. Dagiti simrag di munisipyo. Dadon Gonzalo. Mapandalakit di iti opisina ni Mayor Solomon. Kat agkidadakan, madam. Anyang katatirami yak. Pasimple yak. Sanak ngagpadlaw. Ada dua bodyguard na. Kundaway kukuman namang paltog kan kwadang nama. Todas kumat. Sana kun na makarwar dito iya si Bibiyag. Mapan ka din, senyorita? Wanton yang, sakbay ang mapanak iti opisina. Adapay papanak. Mabalin amaamuan, senyorita. Mapanak agdamag-damag iti lugar da Eloisa. Barang adama amuak nang runa iti kontak na. Sige, senyorita. Kan barang no adama amuak, no anya talaga tinapasamak ton yang. Aging gay tisan ko ang makasarita da ama ipi kin Eloisa. May papanitikila at ngay papano da. Saan ko apat dyan ngayon sukat ni Eloisa itidakkel agatad, ti panagayat na kanyak. Uray siyak, senyorito. Adayo apat siyak dayta. Puno, anak ko rapay laang da Eloisa. Ngam saan ko apat yan, anabulos tinakam na, anagtungpal iti kayat ni mata. Pilibak matkan Jonas. Talagang ay-ayatan na ni Eloisa. Dahi talaang, taad-dadakkal apadar iti nagbaitanda. Saan namin akayat ni Madam ni Eloisa, kapo iti kinapobreda. Anya lakit din ko nakmananda iti daduma abak nang. Nalapos talaunay. Ultimo karbangan ti may sa atao nga agayat. Gatangan da. Ada umawawag iti cellphone ko. Awan matnagan na. Kaya't nasawan. Sino nga ta dito eh? Hindi nga ta Eloisa? Anya ba ay dagiti sumarano ang mapasama?
Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.